Obeležavajući donošenje deklaracije o povratku srpske teritorije Matici Kraljevini Srbiji, direktor specijalne bolnice Ribarska Banja dr. Dušan Šokorac naglasio je da donošenje i obznanjivanje ovog dokumenta ima veliki istorijski značaj za naš narod. To što je se dogodilo baš ovo ovde u Ribarskoj Banji nije ni malo slučajno, jer kralj Petar I je bio naš izuzetno drag i čest gost, tako da je, slobodno može se reći, on i idejni graditelj Ribarske Banje i još nekih banja u Srbiji. Predsjednik gradskog odbora Udruženja Kraljevina Srbija Jovica Vujčić ocenio je da ono što su Crni Đorđe i kralj Petar učinili za svoj narod ostaje zauvek primer državničkog i patriotskog ponašanja svim budućim naraštajima. Kako je Karađorđe slavno otpočeo ustanak protiv turskog jarma, tako je njegov potomak kralj Petar I ispunio davno ostavljeni amanet svetog kneza Lazara. Nekim slučajem ili kakvom pravdom, taj čin se dogodio upravo u dvorištu kneza Lazara, ovde u skrivenoj kotlini podno Jastrepca, gde lekovita voda od vajkada vida teške traume junacima nakon bojišta. Zahvaljujući dobrim ljudima iz gradske uprave Kruševac i specijalnoj bolnici Ribarska Banja, mi danas imamo čast da aktivno učestvujemo u obeležavanju 100-godišnjice, možemo reći, ovog svetog događaja. Proklamacija o pripajanju Kosova i Metohije Kraljevini Srbiji potpisana je i objavljena ovde u Ribarskoj Banji 7. septembra 1913. godine, odnosno 25. avgusta po julijanskom kalendaru. Kralj Petar je ovu proklamaciju potpisao nakon Bukureškog mira kojim je završen Drugi Balkanski rat. Ovaj dokument se sastoji iz dva dela. Prvog u kome se kralj Petar obraća srpskom narodu i drugog u kome se kralj obraća narodu oslobođenih i prisajedinjenih oblasti. U proklamaciji srpskom narodu, pored ostalog, stoji i da je srpska vojska pomognuta bratskom crnogorskom i grčkom vojskom, junački uzvratila na napad Bugara, proteravši neprijatelja i iza njegovih starih granica. Zahvaljujući viteškom pregnuću, nesalomljivom junaštvu i nepokolebljivoj istrajnosti svih učesnika u minulim slavnim događajima, sad je naša mila otadžbina mnogo prostranija, veoma moćnija i nesravnjeno uglednija. Moja će briga biti da u njoj i život svakog građanina bude i srećniji i napredniji, a posebice se moramo starati da i sva naša braća u novim krajevima, bez razlike vere i porekla, budu u svakom pogledu zadovoljna, prosvećena i zakriljena pravdom i bezbednošću koje će im ujamčiti vladavina slobodne Srbije. Povodom obeležavanja 100-godišnjice od donošenja proklamacije, direktoru specijalne bolnice Ribarska Banja dr. Dušanu Šokorcu predstavnici Udruženja Kraljevina Srbija uručili su kopiju originalnog dokumenta.